Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kahinyaw trek Youth Council Maulai Circle haka khatsan trek uleber aljar arpulai. Kala lai pitsngau hakmat u Executive Engineer jongkatanat PWD Road, Shillong Central Division uba si kharmudai. Haka bai dai baka jingsiang rong pendap yaka surok haka shnong Maulai kabala sateng nadu ubenai nopra arjar arpuar. Kabadang sakut nadu lat school hadu ke petrol pom Maulai Nonglum. Haka jengkran bikilat petai kubur u Presiden ke HYC Maulai Circle uba don bok lang kharlingdo uloong baka jingsa teng jongani kakam kadai namar ke jingya takhu hapadeng katanat PWD bat katanat PHE. Shushu ulai tu ba nakaliang jong Executive Engineer jong katanat PWD Roads ulak kular ba onsa siang rong pendap ya kesurok badang sakut satang kumba arspa mitari e hapo katayo ke bansawan. Canmiet jong ani ka ski ngilayok ban ban ikendo yau Executive Engineer jong ka Central Division PWD hakbang nila ayo keren yiki kam kiba lar pikir mau haki senam berodap hau benai Desember nila ya keren berai nombor tu Desember nilai i ya kajing dawa kajongi paling bah tu ka spot inspection rekan bah di officer nak liang jong ka PHE bat kumju nak pindi lewan lah bah dia ban le i no it ka surok long round road mulai de ngin nak banlan bah ka surok hau benai Desember kelas dan bat kakam kala ya syai te idon i portion iba tang kendian lesi lada ngambak latang po aspa meter ye ibanan do po lat school hado te po main petrol pump idon ijing sa pending lane ya kaba nalian jong katana piludi kam chumalan pendam mentah keski ngilewan ban ikran ya o executive engineer hang ni jong ka piludi bat habang nilai ikran bat i misuthu bat kini ke kam kasateng day namar ba ia takho bat kui park department di habalai takho kumta kala penlong bau tu kontraktor pun haban i no shi tempor di ngila persang ban kedua ini ski blada pen namar ba kajing don jangka election im somla ban kedua de mentang ski ngiwan ban kedua ban budin bala kedua no day ban complete no ia kini ka project ia ka bala sedang nado nanti na po kaying mane jong ka presiden mauro terter kini long round road untuk malam supong. Tiap hari keren mentangga canmiet ngi songmen ban aliang jong mi officer ulah ai teka cuman lang ia ke ba dak dum lo lah syamtiau pendap no ia kenika portion ke barang saat yang mendala kumba aspa meter ting layok ban keren ngi gunda bat ka benda ka ba ngi kwa ban ye keren lan ne ban kentu leng ba kenika lan patai kubol mai electric media ya ka PHE department namar nginom la banlen ba kajing phala ne jiksi jong surong kasyong sahaki pipelines kilong ki bakum do de kidu ki benta hangti po jan yang mathe sensitive kidu ke leakage ya ka ba ketika na PHE lese ngala ban ong ba kam shim la pej ba de lada kalong kum de om tang po mathe sensitive la ne ki pat ki benta kemud ketuk surok ia kebangi ki nong syong Maulai ngilai kemen lesi tangsi por arpor kan ne nada kayo lat ke ban kesam ne ban ya lemba surok tinggi kentu ro ia katanat PHE masuk ba pin page ba lemba department jong pi ye ki kontraktor ki baterai bakado lo kam ke baterai ki de belong complete bat ki de belong ni lanis kan long ke ba kanum kata ia ka surok jong PWD tinggal ikran ini bentar ketika nak liang jong u hasil engineer ulah keluar bang dong lah syab dia ngin sedang no iga kambat pendap no tika bentar kabar ni pai ketika surok mauro ia kawan nanti mau kenro di hantu po PC Pak mana ni kita dan ki komplain ini packaging tray ia kabar kala penlong yo banyak lan ni kinong di chip awai nanti temat di kumpul mat kita kerja de mentang layo ban kren biang bat i di lay thu ba ye kini sudong hang tai ro kadang gajing ya takhu bat kan ni ka we pat department di lay kren bar kum nom no ye kani ro pendap no bat ye kini gajing trai
Day rujuk kontraktor, day dua kontraktor. Buat ia kedai, lo kerja ini, ban naduk ketika lat sanker, yang pendap ban siang yang sudah haduk hang ni apa, ia mana presbyterian mulai moro. Di kini kejing tray ia kebangi kemik lenti, lembaga jemput din, kajongi, ban lembaga jemput kia, jong di ke department, ngait ba, kasinong mulai kan saya ban yo ia sudah ke bawah apa kini tayo ki banwan ni ada berai banwan. Di lain jongi, gimana ni tinggi isu kentu ya ki kontraktor, hawa pinsan mereka, semua ban tray, sani lane ban ai tika quality of work kedai ban dan leng ba kajing tray kamu jampi. Di tang ini, lain